Ko ngā Māori o Ahitereiria, tētahi o ngā rōpū tino matekiri I te pōti. Koera te kitenga nui I te rangahau hou a te whare wānanga o Wikitoria I te whanganui a Tara. Heoi I pātai atu a te karere ki ngā rōpū tōrangapū I te rānei, mena kei te haere tonu rātou ki Ahitereiria ki te whakaminamina I ngā pōti o reira. Kei te rere tonu te Māori ki te whenua moemoea, engari kaore anō kia toka te whakaro kia rehita hei kai pōti. If they don't vote, they don't exist in politicians' eyes, and that's just the way it goes. Nā Paul Hamer te rangahau Māori I Ahitereiria I kōkiri, I te wai nohoa reipa hei kā wanatanga. Kei te whakaponoia o ngā kotahi rau mano Māori neke atu I konei, ka whai hua ngā pāti tōrangapū ki konei. It's important for people to be probably more informed than ever, and so I do hope that the New Zealand political parties do their best to campaign or to make people aware of what the options are. Ko reipa tētahi kua kaha whai I te pōti Māori I ngā tauhipa I tēnei taha o te moana. Engari kaore anō tēnei me mapare mata kia kite I te tino wāriu. Ki tāku tino whakaro ka tai atu ngā whanaunga ki tā wāhi, ka wareware tia rātou I ngā ahuatanga o konei me te kāwanatanga. He wāriu ki ahau, nā tamea ko ngā Māori ko kōrehe mai ki ahau, pirangi pōti mo te pāti mā. Heoi, ko te uru paunamu, e hea ngā pōti e kōrero te ake nei. Neke atu I te toru te kau mano pōti I tuku mai I tā wāhi I te kōwhiringa 2008. O taua nama whiturau 50 maiwa he pōti mō ngā tūru Māori. Nō reira pē hea ngā whakaro o ngā Māori I Ahitereiria. Ko raru ngā iwi Māori ki kone. Tā te mea ko te Māori pāti me te mana pāti. Aha, ko wehe ngā iwi Māori ki kone. Mā te mātauranga ka mōhio. Heoi, kaore anō kia tau ka taka mai te māramatanga I te hea pāti tōrangapū I mua I te kōwhiringa pōti o te motu. Jasmine Pearson, Te Karere.